Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo siyifaka. Sikubhekela ke nje ama-transfer umazi ke akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuwona ke amakhosi i-Kaizer Chiefs ke laphana ke kuthiwa ke ifuna ke ukulungisa ke lapha odongeni emumva kuyona ke i-position ye-left back. Kaizer Chiefs isenzi ke kwalimala umdlali ke wayo ke laphana ke uRushwin Dodley impela ke ngathi ke iyastrugglisha kuyona ke i-left back position. So udaba ke oluvelayo ngathi ke i-Kaizer Chiefs ifuna ke umdlali njengamanje ke ogijima kwiqembu lakhona ke laphana ke ePortugal laphana ke i-FC Alverca, umdlali ke lo ongokudabuka khona la eNingizimu Afrika laphana ke ukwenza kuhle kanyiso eshinga. Lo mdlali ke owazalwa ngo-2000 impela ke i-Kaizer Chiefs ifuna ke ukuzovala ke laphana ke iposition yayo ke laphana ke i-left back. Impela ke yona update engiphethe ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ukulethela ke ama-transfer umazi kanjalo ke nama-confirmed transfers. Okwamanje ke ivideo yethu ke asibambe la, nisale kahle.